Rayınbek ruhsatınızlarla açık tutacağım. Yetişler Kadıbek Nurgül Kadıbek Üçgülleri. Результат аябай жакшы экен. Балдары мынтеткен, тигинтеткен, алдын коркума чыкты десе, атам ошондо ойлонуп отуруп, анда гимназия жок эле, лицей жок эле. Балаларды көңүлдүккө жөнөтөлүбү деп сүйлөштүм. Мен болсо көңүлдүк көзүмө бир башкача көрдүм. Нью-Йорк менен Канберра көрдүм, Нью-Йорк көзүмөчү. Анатама сурадым, ата, көңүлдүк кандай деп десем, балам деди, мындай кандай десем. Жери 1 гектар, аспанына 30 сотик элестете бер деп койдум. Биягы деле тоо, биягы деле тоо. Бирок ошол жакта балдар окуп атат деди. Кеп шартта эмес, кеп ыкыласта, аракетте деди, багытта. Ошон үчүн окуп атат балдар. А бизде бирдеке болсо мектеп жок, тигин жок, бул жок. Дүйшөнүн мектебинен бүткөн алтын айдыр академик болдум. Ошого бирок элдин жаман эмес, оңол кетсин эмес, уларда да жакшы билдиришмес. Анан кана не деп айткан? Сөөгү этисиздики деп берген. Бул деген тарбиялап бер, алым кылып бер, бирок мен аралашпайм деген сөз. Сизге өтө акыс деген сөз. Ошон үчүн мугалимдердин көбү шагыстырып атат. Кудай калса баары жакшы болот. Аталарды, апаларды сыйлайлы, адептер саласын куралы. Ол болсо көп күлөм болсо, бир күлөм болсо, бир бол болсо, кандай жерде сүйүнүп несип жатат жашып кеткен. Караңгыча сен азаматтар баштап. Айтайын дегеним, кабыл жүргүлөм ошол балдар. Biz bu gelip kaleket falavuz, seni okuyup gideriz bakayım. İşte okuyup gideriz, cenginden var sivil ala, cenginden evde çekettir. Bırak şu anda uktava çıktı da, bırak. Memleketçi vergen yok. Memleket sizin başına bir tepsidir, değil mi? Zarar Saklasın, gen solumuzda sak olsun, başımızda da alt olsun. Günümüzden ülke olsun, günümüzden ülke olsun. Oğul ayıktan can versin, ölümden mal versin. Oylağına itileyi maksatımızdan jakşılar işe versin. Dileğimizden itileyi teşbis. Beyraklar sapar dinleyiz.